ubu noneho turabyita intsinzi ya nyuma ku rugamba ku ruhande rw'abasirikare ba M23 bakomeje gukora umusiri w'agatangaza bagejeje drone Karemi ndetse na Kindu ni drone Kanundura ziri gusekuzwa ibibuga by'indege bikarangira zoretse byinshi ndetse bikanavugwa neza ko ziri gutagetinga intwaro nshya ziri kuba zizanwe imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ibi byongeye gukanga Kinshasa mu buryo bukomeye nyuma y'ikibuga cy'indege cya Kisangani. M23 iri gukora umusiri mu buryo budasanzwe, irashaka kurindisha ibice byayo uduce turi kure noneho dutegurirwa mu rugamba ku buryo n'u Burundi buri kwikanga neza ko ari bwo bukurikira ibikorwa bya gisirikare nk'ibi ngibi by'akataraboneka. M23 irimo biragerageza koreka FARDC ko nta mwanya n'umwe igifite w'ibikorwa bya gisirikare bizongera guhungabanya ababarwanyi bamaze kurahira rwose bihanikiriye bakerekana neza ko batazigera na rimwe borohera Kinshasa kuko ibikorwa barimo ari bya bindi byiswe noneho ibyo gukora amabara mu buryo bukomeye cyane. Ibi reka tubyinjiremo tubikubwira aka kanya tukubwire n'amakuru agezwe akomeje kumvikana kuko ibintu byakomeye mwitegura urugamba. Nanone kandi aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zongeye gutanga uburenganzira ku barwanyi ba M23 bwo gusubira Uvira ngo bazajye bari ku ruhande rwa MONUSCO nyuma y'uko MONUSCO yemejwe nk'abagiye kurinda uyu mujyi, ariko ngo bagomba gufashwa n'abarwanyi ba M23 kuko ngo babonye neza ko gukorana na Kinshasa byaba ikibazo bigikomeye bigendanye ngo nuko Kinshasa yongeye kugarura abapolisi ndetse ngo bagiye gufatanya na Wazalendo. Ibyo byose ngo bikazakurura ubugizi bwa nabi n'ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugome, nubwo leta hageze ntago byemewe nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibivuga. Ese ibi birasaba isasu cyangwa se bisabe ubundi bikorwa bitandukanye n'ibyari byitezwe? Benshi batari banazi turaza kubivugaho maze ubundi tubikubwire kuko tugufite amakuru arambuye kuri iyi ngingo, tunakumenyeshe neza nuko ibikorwa byose bigomba kugenda kuko ibi bintu bikomeje gukomera kugeza kano kanya. Hagati aho ubu tuvugana ingabo zirenga byibura 200 z'abasirikare ba Tanzania ziri kwinjira mu gace ka Karemi ngo kujya gutabara abasirikare ba FARDC. Biravuga neza ko ari hagiye gutegurirwa ibikorwa bikomeye byo kwamburwa Fizi kuri M23 n'abarwanyi ba MLDP twirwaneho. Ibi ne bikorwa karundura bigamije kugira ngo M23 ngimenaswe ndetse nameneshwe mu buryo bweruye hagamijwe kugira ngo yerekwe igihandure. Nibikorwa kugeza ubukano kanye byongeye gucikisha igikuba byerekana M23 ngo nk'umutwe utari bwongere na rimwe gushobora noneho ibikorwa bya gisirikare adakozwe ibindi bigezweho. Biravugwa neza ko ibyo byose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo herekanwe izindi mbaraga karundura zitari zitezwe. Turaza kubivuga maze ubundi tubikubwire tugufite amakuru arambuye kandi akomeye imbere ku rugamba ku mutekano politike na diplomasi. Ikaze mwese ahangaha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba umushaka bwo bwa mbere uhageze reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho. Ishano riragoye noneho FARDC iri mu mazabira. M23 yamaze kugira ubushobozi niwitegereza neza intwari iri gukoresha n'uburyo ki yamaze gutangiza urugamba rushya rutari runitezwe na rimwe, noneho rukugeza icyo bita intambara ku marembo yaho ibikorwa bya gisirikare bya Kinshasa bibera urumirwa cyane. Ibi ni urugamba rushya rutagamije noneho kwibanda ku bice bito bito bisa nkaho biri kurwanirwamo ndetse biba mu rugamba muri zone zidahinduka. M23 imaze guhindura ni nyuma y'uko ibonye neza ko abasirikare ba FARDC bategurira intambara kure ariko yabageraho ikabageraho ifite ubukana buhambaye kandi aho bayitegurira hazwi. Ibi byose ni ibintu M23 imaze iminsi ibona neza ko ari ikibazo gikomeye, ari nayo mpamvu yatangije ibitero binini kandi bigari mu bice binini kandi noneho bitegeranye n'ibyigenzura, kandi ibyo bitero bikitagetinga ahantu h'ingenzi kandi akamara igisirikare. Muri make inyeshamba zirashaka gutinwa mu buryo buhambaye cyane. Ibi ni ibitero byatangiriye Igisangani ku kibuga cy'indege ariko ubu noneho byongeye kugera Karemi ndetse na Baraka aho noneho indege zahagurukirizwa zije kurasa M23 zirimo nk'indege za Sukhoi ndetse bikanavugwa neza ko ari naho haparitse izo bita MI6. ni indege zivugwa neza ko zirasa ivumbi rigatumuka. Izo nta zindi ni kajugujugu zizwiho kurwana bidasanzwe ndetse no ku muvuduko hambaye. M23 nubwo izihanura ariko biragorana cyane, ariko kuzipusanga aho ziparitse ndetse naho zihererwa amabwiriza ni ikintu cy'igikorwa cy'ingenzi cyane kimaze iminsi cyarateguwe. M23 bivugwa neza ko ageze noneho kuri rwa rwego rukomeye rwo kubifite missile system launchers zishobora gutumwa kandi zigakontororwa ku ikoranabuhanga mpaka zikagenda zikisekuzwa kuri misiyo zahawe. Iyi ni target itahinduka kandi ikomeye cyane yumvikanye kugeza uyu munsi ubwo M23 yakoraga umusiri. Ni bombe izirenga enye noneho zoherejwe mu buryo budasanzwe ariko zerekejwe na drone. Bikanavugwa neza ko zageze Karemi ndetse na Baraka zikora icyo bita umusiri kuri ibibuga by'indege bitegurirwaho urugamba rwo mu kirere zikanahagura
ziturikizwa n'amadrone nka CH4 zasenye byinshi, zangiriza byinshi, ibintu birahinduka. Binavugwa neza ko mama 23 yabikoze mu rwego rwo guhorera abanyamurenge ndetse n'abandi bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara ikomeye cyane yumvikana muri ibice by'umurenge. Abasirikare ba FARDC badukiremo muri iyi minsi bagashoza mu rugamba rw'injyana muntu. Ibikorwa rero byose biragaragara ko mama 23 yabikoze igamije kwerekana neza ko ubushobozi bwamaze kuzamuka nyuma yo kwigaragaje intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bitari minitezwe noneho ko binagirwa n'abasirikare nk'aba ngaba, aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeza neza ko ngari ubufasha bw'u Rwanda ndetse n'intwaro z'u Rwanda ngo ziri kuri ndi rwego ziri kugeragerezwa ku butaka bwa Kongo zarakorewe mu Rwanda nk'uko itangazo risohowe n'igisirikare ryongeye kubyemeza. Amakuru dufite kugeza ubu atariho ivumbi arerekana neza ko izi ntwaro zose ziri gukora agatangaza mu buryo bukomeye, ziteretse neza muri za misozi z'iminembwe muri bya bice bya Dwitsa Nkuku ndetse na Rugezi, zikaba intwaro ziteretse muri misozi yirengeye cyane ku buryo rwose bashatse no kurasa Bujumbura babikora mu kanya nkako guhumbya, bikaba ikibazo gikomeye ku buryo benshi bari no gukeka neza ko impamvu indege zitanakigenda neza ko GPS zabo zitagikora nkaruko mama 23 yamaze kugota ibi bice by'umurenge ari nabyo bice by'ingenzi ngo byitegeye neza Bujumbura, bituma na Bujumbura ngitagira gahenge ndetse ngigahora mu bibazo bikomeye. Ibi bitero karundura birahambaye cyane n'iby'ikoranabuhanga rigezweho ku buryo none inyeshamba zabaye zitinyitse ku rwego rwa nyuma, aho benshi badatinya kwemeza neza ko ubu noneho urugamba rushya kandi rukomeye rugiye kurimbura kandi nturusiga ikintu na kimwe cyangwa se ikimenyetso aribwo ruri kwemezwa neza ko ruri ku butaka bwa Kongo. Muve kuri rwa rugamba ngo ruciriritse. Ibi bitero karundura noneho mama 23 kubishira ku rundi rwego Kinshasa itabishiraho kandi n'abacancuri bafite ngo bishatse kuvuga ko ari ukwerekana imbaraga za gisirikare, ikanerekana n'ubushake bw'ibikorwa bya gisirikare ubugomba gukanga umwanzi nubwo bamukoherezaho ngo burya ngagasanga waramaze kurya karungu mu buryo bukomeye, ari nabyo biri gukorwa kugeza aka kanya nk'uko byakomeje kugaragara. Nanone kandi ku rundi ruhande amakuru turacyayafite. Ubu tuvugana mwabyumvise neza, iduhasi inyuma amasezerano ahambaye cyane y'uburyo Kimonesiko igiye kwinjira mu mujyi wa Uvira kabari y'igihe ubugenzuzi mu gihe intambara yakomezaga kwaduka uko bukeye nuko bwije, kuko mama 23 yamaze kwegeza abasirikare benshi b'intarumikwa biteguye kurasa cyangwa se ngo bagakora menasi ihambaye cyane muri Uvira rwagati, kuko n'ibitero byari bimaze iminsi bica ibintu mu nkengero za Uvira kandi bikanagaragara neza ko urugamba ahubwo aribwo rwajya mwaro neza neza nabwo rwari rutangiye. Ariko dore uko bimeze ni misiyo bisa nk'ari ibanga ndetse twabibabwiyeho cyane, tubabwira ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagambanye muri amasezerano karundura ubutegetsi bwa Kinshasa bwashizeho umukono bukanayemeza neza ko MONUSCO ko igomba kwinjiramo ariko gukorana n'abazarendo n'abasirikari ba Kinshasa mu bwicanyi buhambaye. Ibintu byashoboka nubwo bivuga neza ko guhinjemo polisi za Kinshasa ngo zigiye kugenzura ngo no gusubirana ubugenzuzi busanzwe muri Uvira rwagati nyuma y'igihe bategereje itegeko ngo ryo kugenderaho bongeye kugera muri Uvira. Ariko ibi ntago bikwiye ko mama 23 izakorana na MONUSCO ndetse igendana nayo ikagenzura ibice byose biri muri Uvira, hagenzurwa ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi no kudahana byamaze gukorwa na Kinshasa ishinzwe gukuraho internet no gukuraho ibindi bikorwa remezo bijyanye n'itumanaho mu rwego rwo kugira ngo ikomeze ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitamenyekana ku miryango mpuzamahanga. Ariko Amerika biteye mboni ibona ko yakoze ikosa rikomeye nyuma y'uko ihatirije mama 23 bikarangira ivuye Uvira kuva ku 18 z'uku kwezi kwa mbere 2026. Ariko aka kanya ngo bakaba bahagaze n'amaguru yombi bavuga ko abarwanyi noneho bagomba kwisubiza ikuzo maze bakagenzura umujyi bafatanyije n'izo ngabo mpuzamahanga ku buryo batazigera bagirwaho uruhare urwo ari rwo rwose rwo kuraswaho, kuko noneho ngo gutinyuka MONUSCO no kwirasaho ni icyago gikomeye cyatuma none igisirikare cya FARDC n'abandi benshi bagifasha bakubitana n'ibyago bikomeye. Ubu tuvugana noneho ibi ni ibikorwa byongeye gutuma abazarendo bigaragambya bemeza neza ko batazigera bemereza ingabo ngo kuza muri uyu mujyi ngo ko zije kubamenesa no gushigikira mama 23. Ariko ibyo baketse nibyo Amerika yongereye icyizere abasirikare nk'aba ngaba ngo basige batanga umutekano ahubwo kaza ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Kinshasa iyo bigeze mu by'umutekano bihinduka ikibazo gikomeye, kuko ubwicanyi bubaranga n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi kubiceceka ndetse no kutabivuga bifatwa nk'aho gukingira ikibabo ubutegetsi bwa nabi kandi budakora ibikwiye kandi bufashwa n'u Burundi nabwo bukaba ikibazo nk'icyo ngicyo. Ubwo bigaragara nka gutyo bigaragara neza ko ibintu bigiye kuba bibi. Hagati aho tugufitiye amakuru atari ivumbi. Ingabo zirenga 200 z'abasirikari ba Tanzania zongeye ku Gikaremi, ni ingabo bivugwa neza ko zigiyeyo mu rwego rwo kugira ngo zitangirize operasiyo zikomeye zibanuka ziza gufa
gufata ibice byo muri Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ni urugamba rushya bagiye gupanga nyuma y'uko bigaragaye neza ko kujya Uvira byatuma ibikorwa byabo byose bitagenda neza, kuko amakuru ashobora kumenyekana aho bivugwa neza ko bari kwitegura gukora icyo bita amabara ndetse n'agatangaza mu buryo bukomeye. Barahamya badashidikanya neza ko bazabikorera hano muri Uvira aho kugira ngo bakorere mu kandi gace. Ibikaba ibikorwa bya gisirikare ngo bizerekana neza ko noneho ngo urugamba rwabo ruzagenda neza. Ariko ubu tuvugana dukomeje gutegura amakuru agaragaza neza uburyo cy'ibintu bimeze. Benshi barimo kwibaza niba bizagenda neza. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwariye Karungu nta mikino bufite. Ubu noneho gukorana nabo bose kandi bukagaragaza neza ko bushigikiye intambara ku rwego rudasanzwe, ni ibikorwa bishobora kuzageza ku ishwa ry'abantu benshi ndetse bikanatuma ibintu bisubira urudubi. Benshi bemeza neza ko bishobora no kuzahindura isura isaha ku isaha, kuko bigaragara neza ko uru rugamba noneho ruzaba injyana muntu mw'abantu mwe ntago byoroshye. Si ibyo gusa, ubu tuvugana noneho M23 yongeye gusuka abasirikari batagira ingano muri iki kibaya cya Nyiragongo hano neza hafi na Uvira, nyuma y'uko bigaragaye neza ko abasirikari ba coalition bakomeje kugenda bakuruzinda ubutitsa bagerageza kugaba ibitero bitandukanye kuri position za M23 kuva muri ho parato Ruvunge ho bashaka mwaye parato Bwangu, kandi ururuka burugamba rusha bari bamaze gutangiza kuri imirongo y'urugamba, kubera ko M23 yagaragaraga muri Runingo ushaka kongera kwinjira muri Uvira nyuma y'uko urugamba rwe rwamaze gukazwa bikomeye cyane muri Fizi, aho kurasa bidasanzwe byamaze kwiyongera mu buryo bukomeye. Ariko M23 ikanga kuviramo aho, ku buryo yasize icyo bita amateka atangaje cyane na n'ubu ngo bagihari, ku buryo noneho ibintu bikiri bibi cyane. Ntago urugamba rurarangira nubwo FARDC yongeye gufata indi myanzuro ikomeye, ariko turaza kubanyurira neza muri urugamba rw'injyana muntu, tubahereza amakuru y'ingenzi kandi akomeye, kuko tubyutse dufite amakuru akomeye cyane ariko noneho yihutirwa ari imbere ku rugamba agaragaza neza uburyo cy'ibintu byifashe. Ibi byose katuze tubikubwire. Hagati aho ubu Monisiko nkuko M23 yabyifuje igiye kugaruka kugenzura Uvira, ariko noneho mu buryo bw'umwihariko cyane kuko byamaze kwemerekanwaho idoha mu biganiro M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa gushiraho umukono ku masezerano. Ubu butegetsi bwa Kinshasa noneho buriyemeza ngo kugira icyo bukora kugira ngo bwerekane neza ko bushigikiye umutekano, ngo ntibuzengera noneho gutitiza M23 cyangwa se ngo bongere kugabanaho ibitero. Ibyemejwe byongeye gushirwa hanze na Qatar nk'umuhuza mukuru mu biganiro byamaze gusubukurwa, bikabiri kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi M23 ikaba yiteguye gushigikira amahoro. Ariko ibi byose biribazwa niba Kinshasa iribuze kubishira mu bikorwa mu gihe amasezerano akomeje kuvugwa gutya. Ubu noneho turaje tubyinjiremo tubisesengure turebere hamwe niba intambara igiye guhagarara koko burundu nkuko babyemeje, mu gihe bigaragara neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bumaze igihe bwarariye Karungu bugaragaza neza ko butazigera buhagarika intambara na rimwe, kandi ko bushaka gukora ibikorwa bya gisirikare byinshi bimenasa ndetse bigatwara M23 ku murongo wa mbere w'urugamba uko byagenda kose. Ibi reka tubyinjiramo maze tubikubwire tunabisesengure tunakubwire neza itangazo rya M23 ndetse n'icyo ryemera. Hagati aho turaza kugaruka ku busesenguzi bwihariye ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Tanzania kiri imbere ku rugamba, icyo bafasha Kinshasa ndetse nuko abasirikare ba FARDC ngo babona muri iyi minsi nyuma y'uko ngo barwananye urugamba rw'injyana muntu rugerageza gukora M23 muri ya misozi hanamye y'Umurenge. Ariko ngo urwo rugamba bikarangira ngo hajemo induru ndetse n'imvururu mu buryo bukomeye, ku buryo byageze naho abasirikare ba FARDC benshi bamwe bashaka gusubiranamo bapfiza ingabo, kubera ko ngo bifuzaga kurasanira imbere ku rugamba bapfa ko ngo abasirikare ngo bigana ndetse ngo bagakora ibitategetswe ndetse ngo n'amategeko bagenderaho kugeza ubu akaba ntahuriye na Kinshasa, kandi bavuga ko ngo baje kuyifasha. Ese biterwa n'iki? Reka twinjire neza muri amakuru akomeye kandi atandukanye imbere ku rugamba ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, rimo munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri zi update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho. Birasa n'ishyano ryongeye kuvuka mu buryo bweruye nyuma y'uko M23 imbere ku rugamba ikomeje kwitwara neza ku buryo bukomeye, ariko noneho mu nkengero za Uvira aho bikaba bibi cyane. Ubu tuvugana duhereye kuri deployment rutura z'abasirikari benshi noneho bongeye kongerwa mu buryo budasanzwe muri iki kibaya cya Nyiragongo gisanzwemo n'abandi basirikare bavuye mu bice bya Uvira bagacumbika muri metero bike cyane, kuko ngo batari bizeye umutekano wabo, kuko FARDC n'abambari bayo barimo bazarindo bashaka kubakurikiza umuriro utazima, ariko n'ubundi
kubacubya bikomeye no kubona umubare mwinshi w'abasirikare ndetse n'ibibunda bikomeye bikibatunzeho, ndetse isaha no ku isaha byongera gutangiza imirwano bikarangira n'ubundi Uvira isubiye mu maboko y'abayihoranye. Ibintu byongeye gutuma Kinshasa ititira mu buryo bukomeye, ariko ibi ntabwo byakwiye ko M23 umugambi wayo ukomeza. Ubu noneho ikaba yamaze gukaza ibirindiro mu buryo budasanzwe nyuma yo kubona amakuru akomeye yerekana neza ko koalisiyo ndetse n'abasirikare bayo bagishaka gukuruzinda uko byagenda kose ngo babanze binjire muri ibyo bice, nyuma yuko bigaragaye neza ko uduce turimo nka Runingo dutuyemo abafurero dutangiye kwibasirwa mu buryo budasanzwe, haraswa amakompora atagira ingano hagamijwe kugira ngo abasirikare ba M23 ngo bahari bose bahikure, kandi ngo ibi bitarigeze byumvikanwaho. FARDC nubwo ngo ariyo yatangije imirwano muri iyi minsi iri kubabazwa cyane kuko itazi neza niba izahama Uvira uko byagenda kose, nyuma yuko bigaragaye ko M23 nayo yamaze kurahira kandi kiva inyuma ivuga ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi nibidahagarara biri buze kuba bibi, nubwo byafatiwe imyanzuro tukaba turi buze kwigarukaho mu tangazo ryeruye ryongeye gushyirwa hanze na Katari. Amakuru yemeza neza ko M23 yamaze gufata umwanzuro uhambaye ariko udahubukiwe wo kongera gutangiza imirwano yeruye kandi ikomeye muri Uvira rwagati, nyuma y'urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye rumaze iminsi rwumvikana mu bice birimo Poezero neza no muri za Gipopo. Intare za Sarambwe zagaragaje ubunararibonye buhambaye cyane mu mirwano karundura bamaze iminsi baratangijweho, ariko noneho hagamijwe kurasa bidasanzwe kugira ngo iriya misozi yongere yigarurwe na FARDC imaze iminsi yarashokewe nyuma yo kugera mu bice bya Makobara ndetse n'ibice biyikikije byose bikarangira ngo ari bo hafite ubugenzuzi no muri kiriya kibaya Tanganyika. M23 yo yagiye kubategera ahantu h'ingenzi cyane hatanashakwamo abasirikare bari bose ba Kinshasa, ariyo ya misozi ituyemo abanyamurenge bamaze iminsi bakorerwa icyo batwita ngo n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, ahubwo ngo ibi byose byari bigamije kugira ngo hakorwe menace y'agatangaza kugira ngo Kinshasa igire ubugenzuzi bweruye kuri Uvira, kuko batajya bizera neza ko Uvira baba bayifite mu gihe imisozi itandukanye ikikije Uvira iri muri Fizi ariko ituyemo abanyamurenge ngo batabayifite. Ibi bikorwa bitera ubwoba cyane Kinshasa ngo bigatuma itangiza urugamba rw'injyana muntu, ibyanagaragajwe neza nk'intambara karundura yakorakuye muri ibyo bice muri iyi minsi, igatuma ibintu bisubirira udubi cyane kuko kurasana kudasanzwe ndetse n'icyo bita menace y'agatangaza byatumye urugamba rukakara ruhindura isura. Benshi banemeza neza ko ari rwo rwa mbere rukomeye FARDC ngirwanye muri iyi minsi, hagaragajwe neza mu bikorwa bya gisirikare bimaze iminsi byumvikana. Uru rugamba rw'injyana muntu rwongeye gutuma benshi bemeza neza ko FARDC uko byagenda kose itazigera na rimwe irekera kurwana, ariko M23 n'ubundi ihora yiteguye ibyo bitero kuko n'ubundi kurwana kwabo kudasanzwe kumaze iminsi kwarongeye gutitiza benshi mu baturage. Babona neza ko iby'umutekano nyuma y'uko M23 ngivuye Uvira n'ubundi bitumvikana neza, ahubwo kuko aribwo bahise bahangayika ndetse bakababayika bikomeye mu gihe bari banatuje M23 ahubwo igifata Uvira. Ariko ubu nibwo urugamba rushya rusa nka rwari rwatangijwe mu buryo bukomeye, ntiharamenyekana neza ikizi deployments rutura z'abasirikare ba M23 bari kwiyongera mu buryo budasanzwe kuva mu kiba cya Nyiragongo muri Muhaye Paraton na Ho Paraton icyo bagamije, ariko bikerekana neza ko FARDC imaze iminsi nayo yitegura urugamba karundura rugerageza kugira ngo rwinjire muri ibyo bice byahungiyemo abaturage. Binavugwa neza ko binacunzwe n'abarwanyi ba M23 banatekereza neza ko byaturuka mu rugamba rutura ngo rwibasira abasirikare ba FARDC, ariko ibyo byose bikitwa ibinyoma karundura bidashobora gukurikizwa kuko bizwi neza ko bigendanye na propaganda za Kinshasa zigamije kuyobya ndetse no kwerekana neza ko ari ibintu byabaye bitigeze biba. Hagati aho kadusesengure neza iby'itangazo karahabutaka rutura ryumvikanye riva muri Katari, aho M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bongeye gusubukura ibiganiro bigahita byahise bifata umwanzuro ukomeye cyane w'uko MONUSCO noneho igiye kuza mu mujyi wa Uvira mu buryo bwihuse cyane, nyuma y'uko ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikajijwe FARDC ndetse n'abazarendo barimo bakongera kuvanwamo bwangu byihuse cyangwa se bakabana nayo, ariko ngo hagacyungwa kuko bigaragara neza ko ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakajije umurego ku buryo M23 itakomeza kurebera igihe MONUSCO itakwinjira muri uyu mujyi ngo hari ikintu kimwe kibi cyaba. Icya mbere nuko M23 itakwihanganira ibikorwa bya menace gukomeza kwica ndetse no gukora ubugizi bwa nabi byatangijwe n'abendo ariko bashyigikiwe na Kinshasa, FARDC nayikungamo maze ubundi igakora ibyo. Nanone kandi aha hantu ngo ntago hahinduka icyo bita zone tampo itarimo abasirikare bashinze kuyicunga kuko hategurirwa ibitero byinshi bijya kumenasa ndetse bikanayibasira M23 mu buryo budasanzwe, haba mu bice byose bamaze
kugenzura ndetse naho bahungiye. Ibi bikaba ikibazo gikomeye cyerekana neza ko n'ubundi bikorwa by'ubuhuza ndetse n'ibishobora guhagarika intambara bitashoboka. MONUSCO rero iratumirwa ko izajya gucunga uwo mujyi, ndetse bivugwa neza ko Kinshasa ndetse na M23 bamaze kwemeranya ku buryo bwo guhagarika intambara bwangu byihuse hashingiwe ku ngingo noneho zongeye kuvugwa mu masezerano. Ariko ibi byose bikitwa ibitekerezo bya politike bidashobora kuba, kuko ngo nubwo aya masezerano agenda akurirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ntago ashobora gukuraho ikibazo gikomeye cy'ibibazo bya FARDC byo kuba n'ubundi idakurikiza amasezerano, aho bigatangiza imirwano. Ko M23 kwizera ko Kinshasa ngo yemera ibyo yasinye byo ari ikibazo gikomeye, mu gihe bigaragara neza ko ibintu bikomeye. Kinshasa imaze iminsi ishaka kwambura Qatar ububasha bwo kuba ngo yagenzura ibiganiro ngo bibera hano mu butaka bwa demokarasi ya Kongo. Intumwa za Kinshasa nubwo zitabiye ibi biganiro, ntibizwi neza imbaraga zabasunitse, nyuma y'uko muri iyi minsi bigaragara neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushira akaboko gahambaye cyane mu gusunikira Kinshasa kwemera amasezerano y'amahoro bwangu na M23, kuko u Rwanda rwakurikije ibyo rusabwa nk'uko babivuga. Nubwo ubu tuvugana bari bazi neza ko ngo kuva ngo u Rwanda rwemera ko ngo rukorana na M23 ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buzivumbura, ibyo ntibyigeze bigaragara. Bivugwa ko ubutegetsi bwemeye gusinya ndetse bukohereza n'intumwa ku buryo amasezerano yashizweho umukono ngazakurikizwa 100% nk'uko Qatar nk'umuhuza mukuru babyizeye. Ibiganiro bya Qatar bimaze iminsi byaraciwe intege mu buryo bukomeye, ngo n'ibiganiro bizobera i Rome muri Togo. Ibi biganiro bikango bizahuriza hamwe abanyekongo bose, ariko M23 muri iyi minsi Kinshasa yaciye amarenga ko ishobora kutazabatumira kugira ngo baganire. Nubwo ibiganiro bya Doha muri iyi minsi byari bisa nk'ibyacitse intege, bigarukanye umuvuduko udasanzwe webewe ahantu uvuye, ndetse M23 ivugwa yonyine nk'iyemerwa. Ibyo kwihuza n'igisirikare cy'u Rwanda birangira gutyo. Ubu kano kanya nuko byari byifashe. Benshi bakibona iri tangazo batekereze ko Kinshasa ihora mu mikino idashira, kuko bitazwi neza impamvu n'ubundi basinya amasezerano nyuma y'igihe Kinshasa ikikora mu biganiro bigamije amahoro, ubundi ikagaruka gutyo. Bitekerezwa ko hari ikintu kimwe kiba cyabaye kandi cy'ingenzi cyemeza Kinshasa ko noneho hari ibintu bishobora gukomera. Nibwo bwa mbere hari humvikanye ibitero bituruka mu bice kugeza ubu byegereye Gisangani bikibasira n'ikibuga cy'indege cyaho. Ibi bitero bikomeye cyane bikaba bivugwa ko byagabwe ngo na M23 ifashijwe n'u Rwanda nk'uko Kinshasa bisobanura, ariko nanone bikaba bitari byemezwa neza kuko nta bimenyetso bishobora kubonerwa iyi nkuru. Amakuru yose akomeze kuva imbere ku rugamba yerekana neza ko ibyo byose byatumye Kinshasa n'ubundi yivuguruza mu buryo bukomeye. Hagati aho abasirikare ba Tanzania ngo n'aba Barundi bari imbere ku rugamba Kinshasa bagaya cyane mu buryo bukomeye, kuko misiyo bari barahawe ikomeye yo kugira ngo bajye kurikipira imisozi y'umurenge ngo yananiranye mu buryo bukomeye, kandi kananira ku munota wa nyuma. Bari bizeye neza ko intsinzi yabo igomba kuboneka bwangu ngo bakayiririmba, noneho bashize amanga bavuga neza ko M23 ari umutwe w'inyeshambo utarigeze na rimwe ushobora gukora ibikorwa bya gisirikare ngo byo gutuma noneho Kinshasa nginezererwa mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. Ibyo bikorwa byose bikaba byagaragajwe n'icyo bita kugeza ubu kutumva ndetse no kutamenya neza ibizaba, kuko kugeza kano kanya ntibyemezwa cyangwa se ngo bihakanwe ko M23 noneho yamaze kugera ku ntera ya nyuma y'urugamba ndetse no kururwana mu buryo budasanzwe, igaragaza neza ubushobozi buhambaye cyane bw'imirwanire ndetse n'imikorere itarigeze noneho ishidikanwa mu buryo bwose bushoboka, kuko kugeza ubu kano kanya iracyakora igikorwa cya gisirikare cyitwa icya mbere gihambaye cyane. Ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare bigaragara kuri abo basirikare b'intare biracyari ibikorwa bikomeye, bigaragaza neza ko ubu noneho nta byo kongera gukina cyangwa se kongera kumanika amaboko, kuko iho bageze bakubita batababariye Kinshasa ari aho umwana ari nyina ntiyumve. Bikaba ibikorwa bya nyuma kandi bigaragaza neza ko noneho nta byo kuzongera gutuma ngo koalisiyo yishira cyangwa se yicira ku mwanya uwo ari wo wose wa mbere w'ibishobora gukorwa ngo izongere igire ku bikorwa bya gikomando bimaze iminsi bigaragazwa nk'ibitarigeze bishoboka. Si ibyo gusa.